Webafowethu ungizwe Mchunu usephumela obala eveza ukuthi ke ubani ke inkosi ke kaMaskandi ke lapha na ke njengoba ke sazi ke ukuthi ke abaculi ke bengaka bekhona kodwa ke ungizwe Mchunu ke uphumelile ke obala ngaleko ukuthi ngikudedelele ke ukuthi uyizwele ungizwe Mchunu ukuthi utheni ke ake ngiqale ngithathele ithuba bafowethu lokuthi ke nginibingelela kwesiqiniseko SA Media muqala ungena kule channel ke ngicela nje ukucindezela button nga subscribe ke uphinde like ke lama video ke esikwenzela wona bafowethu naye indaba enkulu la khona ke ungizwe Mchunu ke usevele ke wayikhipha ngembaba ke noma ke weliveza ke njengoba linjalo ke igama ke lomculi ke oyinkosi ke kaMaskandi nantu ke udaba ke oluphelele awuyizwele uSamaskandi yaMaskandi iyodwa uSamaskandi iyaziyo noma yaziwa iyasiyo eyubani Mthandeni inenkosi ke uMaskandi imisebenzi yakhe ngenkani yakhe nemisebenzi emihlayenza ukuthi yena khosi akabujwayele wabolekisa ngabo wabnikeza leli deka izaleli lasemzimkhulu akudoko ligayelwe mina leyo ngiqala futhi ukusho lokho ongiphikisa lesa mhlawumbe nje umuntu uzofisa ukubala ukuthi mhlawumbe yini ongamhlukanisa kuyo koMaskandi abakhona ukuthi yini uthi inkosi kaMaskandi umculo wakhe is on top of the map uyayigaya inkani akayicela umuntu creative unangamatemu siphila ngamatemu thina amabhincini thina sizimpisi zasehostel siphila semakhaya siphila ngamatemu aphekwa lokho phinde futhi abe namahit abe nogazi akwazi ukuba inkosi enokisihlama yabo ube nosawuthi ongaqondakala nje owushe emzimbeni akufuneki lokho so ke manje ke mina ngikhuluma iqiniso mina la nginombuza iqiniso ngikhuluma iqiniso sengwane uphika akazi ukuthi uphika ngani